Reka nongere mbasuhuze, reka nongere mbahe ikaze mwese inshuti zacu, abakunzi bacu ba Isano TV official, aho muri hose ndabasuhuje mbahaye ikaze, aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Murabizi tugaruka ku mutekano, politike na diplomasi, ariyo mpamvu rero tugiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu kibuga cy'imirwano, tumenye uko ibintu byifashe. Turahamagara mugenzi wacu w'umunyamakuru uhatubereye aze kutubwira uko aka kanya bimeze nuko byifashe. Nkwibutsa ko niba utarakanda subscribe ugomba kuyikanda kugira ngo tujye tubana buri gihe kandi buri munsi mu makuru abagezweho. Mwaramutse neza Jean Paul Mutinuba? Waramutse neza Josie ndetse n'abakunzi ba Isano TV official, mumeze neza? Tumeze neza turashima Imana. Dukubita tubangura ngaho tubwira uko ibintu byifashe kugeza aka kanya. Yego, reka dukubite tubangura turebe ibigezweho. Sud Kivu, imirwano imeze nabi muri ati ya Sud Kivu, ubwo ni mu gace Nyangezi, ni ukuvuga ngo ni mu misozi, ni imisozi yunamiye umujyi wa Kamanyora. Ni ahantu bita muri Ngomo, uba uvuye Nyangezi ukagera Ngomo umanuka werekeza Kamanyora. Ku munsi w'ejo nabonye ini mirongo y'abasirikare ba M23 benshi, bari benshi koko, bari benshi, na n'ubu aho banyuze byatsi biracyanyeganyega, ko twababonaga bacaho ni nakabazarendo nabo bari bakoze deployment, FARDC, FDLR n'abandi nabo bari bashoye abasirikare benshi. Ubu rero urugamba rurimo rurahindanira mu misozi ya Ngomo, ureba hepfo yawe umujyi wa Kamanyora. Abantu rero b'abasesenguzi n'abandi bakurikirana iby'intambara baremeza ko 100% ari urugamba rwerekeje i Uvira. Nukumenya ngo ese Kamanyora irararifashwe, ese abari kurwana mu misozi ya Ngomo yunamiye Kamanyora, kuko amakuru ariyo abantu bari kutubwira ko ari urufaya rw'amasasu menshi ndetse rwivanzemo n'amabombe. Ubona ko ikintu bita ngo uvumbi na jasho, ivumbi ngo niryo riri gutumukara kuko ni bombe cyane. M23 irimo irakoresha bombe. Abantu rero bari bajije ati bari abasirikare bagiye he rwose. Aba n'abasirikare bari berekeje kuri fro, n'uburyo abantu bababonaga. Ubwo rero 100% confirme M23 iramanutse yerekeje Kamanyora. Urugamba cyangwa se intambara itangiriye mu misozi ya Ngomo, tukaza kwibaza ati Uvira cyangwa se ahantu bari kurwanira mu misozi ya Ngomo kuhava ujya Kamanyora ni nk'ibirometero 18 cyangwa 20, ariko nanone utaragera iyo ruguru za Nyangezi. Rero gutegereza tukaza kuba tureba urwo rugamba rw'imbaturamugabo cyangwa se urwo rugamba hatari. Ubona ko igisirikare cy'Uburundi cyamenye abasirikare benshi cyane muri iriya plaine de Ruzizi, muri iyo misozi ya Nyanende, muri iyo misozi ya za Mawomosho. Aha ubona ko n'ubundi urugamba rugomba kuba ruri kugira ngo n'ubundi M23 ishaka inzira yerekeza Uvira, cyangwa se abazarendo nabo bakore igikuta kizibira M23, ahubwo runanuke bebe ko bakaka M23 umujyi wa Kamanyora. Kamanyora icyo abantu bayimenye kuko ari umupaka uhuza u Rwanda ndetse ngo ariko kuri side ya Bugarama, kuko uva Kamanyora ugahita ugera Gatogota ugahita ugera za Ruvungi, ukava Ruvungi ukagera Sange Bwegera, ubwo tayari uba winjiye muri Uvira. Urumva rero Josie, urugamba rumeze nabi. Iyo ngiyo Sud Kivu ubona ko rwabaye imberenge. Masisi naho urugamba naho bazarendo batatse hafi n'ahantu bita za Cyugi. Ahantu hose muri action mu rugamba, ariko M23 munsi w'ejo yafashe ibice bigiye bitandukanye. Yafashe agace bita Kiziba ya mbere ndetse na Kiziba ya kabiri muri Sud Kivu, muri gihe aho yari yirukankanye generale wari uri muri ziriya
ubwo rero icyo twabwira abantu ni uko ikijyanye n'amasuku M23 iri kugenda igikora. Gusa ikindi muri Sake naho hari na za Kimoka ngo hari agasozi cyangwa se gisamu y'umugabo wamenyekanye naha ngo bita Sandro, ngo hari abarebereri benshi n'abasetere baherutse gushimuta imodoka mu Kimoka, baherutse kurasa ku musigiti hanapfa n'abantu. Urumva ko M23 igomba kuba ikora amasuku. Wenda ahandi takerekera twareba kuri MONUSCO abantu bose bibazaga uburyo gutanga abasirikare ba FARDC bayihungiyemo byatagiye guhibiswa, ariko ntabwo turabona aba basirikare. Byari byitezwe ko abasirikare batanga ku munsi w'ejo, batubwira ko bihindutse, bavuga ko bari bubatanga uyu munsi naho ngo hari abantu bo muri ngo batarababwira, ubona ko ari trike bari gukina M23. kandi iyi MONUSCO yari ifite abasirikare benshi, igenda barekura bajya mu miji, ubona ko nguko kugenda rero ekura abasirikare kugira ngo baze mu miji rero bagenda bateza akaduruvayo uyu mujyi wa Goma, cyane cyane bamwe n'abamotari, abandi n'amataxi, ubona ko aba bose baza kwica abantu ari ukugira ngo n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeze bubona ibyaha bwandika bunashinja M23, dore ko uyu mujyi ugomba ngo kubamo ijoro riba risawa, ariko nanone iyo bibaye nako amanywa bari neza, ariko iyo bibaye ijoro biba byamaze kuba ibindi bindi rwose. Josiane, abantu rero benshi bakavuga ko M23 igiye gutanga umutekano ikajya mu bice byose, haba mu kuvuga ngo menase y'umujyi wa Goma ni ikirunga cya Nyiragongo. Abaturage bagasaba ko bakwiye kuva ku kirunga kugira ngo ugere ku baturage hatuwe, ugomba kubaciye ku basirikare M23. Ngibyo rero uko abaturage bari kugenda babyifuza, ariko M23 nayo iri kugenda ishaka igisubizo kugira ngo itange ishimo rirambye. Abantu benshi uyu mujenerale ngiye nta byinshi namusomyeho uko akashyira muri Twitter, ariko ngo yarashinzwe regiyo ngo niba ari ya gatatu ahangaha agikisha arafungwa, ajya muri bashinjije guta urugamba. Urukare rero ngo yaguye muri gereza ya Kinshasa. Mufiteho byinshi, ufite komantere nyinshi, ugomba kuba babwira abantu. Ndumva ngiye byo nakubwira ku mirongo y'urugamba ari uko nguko. Tugushimire cyane Jean Paul Mutinuba, urakoze cyane waza kutugezaho uko ibintu biraza kuba byifashe, niba utwo duce turadufashwe cyangwa se tuzafatwa ku munsi w'ejo. Urakomeza uhatubere. Asante. Yes, ngira ngo mwabyumvise uko ku kibuga cy'imirwano byifashe. Mu yandi makuru nuko Major General Nzambe yaba yamaze kwitaba Imana. Ari umwofisiye, yari mu bofisiye bakuru mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunzwe bazira guhunga umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu yamaze kuba yitaba Imana. Uyu musirikare yahoze ari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za Mutarama 2025. Icyo gihe rero General Major Nzambe hamwe na bamwe mu bofisiye bavuye Goma bahungira mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bagiye kwisuganya kugira ngo bazigaranzure M23. Abandi basirikare rero bashinjwe guhunga ni General Danitane wari umujyanama mu by'umutekano wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, na Major General Papi wari umuyobozi wa brigade ya 11. Bakomiseri bakuru muri polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bari mu bafunzwe
ndetse byamenyekanye ko General Nzambe byamaze kumenyekana ko General Nzambe yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa 16 Mata, gusa ntibizwi niba yapfiriye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro yarafungiwemo cyangwa se niba yari mu bitaro. Icyo nicyo kintu kitaramenyekana neza, gusa amakuru ahari baravuga ko yaba yapfiriye muri gereza. Icyamwishe nacyo ntibaragitangaza, uko baza gutangaza amakuru niko tugenda dukomeza kuyabagezaho natwe. Amakuru y'urubanza rw'abasirikare n'abapolisi ntiyari kimenyekana nyuma yaho ku itariki ya 20 Werurwe urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Kinshasa rufashe umwanzuro wo kuburanisha mu muhezo mu rwego rwo kwirinda kumena amabanga y'umutekano. General Nzambe n'abagenzi be abagejejwe mu rukiko bwa mbere ku itariki ya 13 Werurwe, abanyamategeko babo basabaga ko bafungurwa by'agateganyo mu gihe baburana. Basobanuye ko bafunzwe mu buryo bubi, ndetse ibyo byose nibyo bagarutseho mu byo batangaje. Hagati aho mu yandi makuru nuko ambasaderi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Robert Kayinamura yagaragaje ko nubwo hatowe imyanzuro myinshi isaba ko umutwe w'iterabwoba wa FDL rusenywa, umuryango mpuzamahanga wakomeje kuwujenjekera. Mbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kuwa 16 Mata 2025, Kayinamura yibukije ibihugu bikagize ko kuva mu mwaka wa 2003 hamaze gutorwa imyanzuro irenga 20 isaba ko uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usenywa. Yibukije ibihugu bigize aka kanama kandi ko kuva mu mwaka wa 2013 hatowe umwanzuro wemeza ko habaho ubufatanye bwa Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'akarere k'Afurika k'ibiyaga bigari mu kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere. Ariko yagaragaje ko hakomeje kujenjekerwa umutwe w'iterabwoba wa FDL urimo n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 2000 mu mwaka wa 1994. Mbibutsa ko tutari twenyine, amakuru yacu nuko yareshyaga, ntago turi twenyine, turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Holy Studio bakorera mu karere ka Rubavu musi ya Rwanda Revenue ku muhanda wa Sansenike. Bakora mu bintu byinshi bitandukanye, bafotora amafoto meza cyane, amagufi n'amaremare, bakora bana z'ubukwe, iz'ibirori bitandukanye ndetse n'iz'ibitaramo. Bakora mu ma event atandukanye, bafotoramo amafoto ndetse n'amavideo mu bukwe, inama, ubaye ufite n'ibirori bisanzwe iwawe, bridal shower, baby shower, birthday celebration, ni ufite abashyitsi, hari n'ikindi wakoresheje iwawe, wabahamagara kuri telefone 0788 46 ubabuze ku murongo wa telefone, wanabandikira ubutumwa bugufi, hose wababona. Ndabashimiye cyane mwakoze kudutega amatwi.